Ikipe ya Juventus de Turin mu gihugu cy'Ubutaliyani iritegura rwose kuza gutanga bid ya miliyoni 35 ndetse na miliyoni 10 z'ama add-ons ku musore Karim Adeyemi mu ikipe ya Borussia Dortmund. Nge mbona ko wenda umunota umwe mwese nge sinzi uko mbibona, ariko mbona ko Dortmund ite nuko nyizi irihusha umwana amafaranga kuzagendera amafaranga menshi cyane. Karim Adeyemi umwe mu bana bagize season nziza. Gusa biza bisanga yuko uyu mudage ubwe ku giti cye n'uri gupushinga kuba yasohoka Dortmund yifuza kuba yamugumana. Gusa nye personally irahomye. Yego irahomye. Namoraga ijana mu zindi season nk'ebyiri ziri kuza. Niko bimeze, ni umwana wabonaga agifite igihe kirekire cyangwa se ntago afite imyaka myinshi, kandi kuri season yagize nziza. Navuga ko hari hakiri igihe cyo kuba yakwigaragaza nanone. So mbona iyo bareka byibuze nk'indi season imwe bari kumubona amafaranga menshi, ariko nanone wibaze ngo umukinnyi we nimba agaragaza ubushake bwo kugenda wowe uramukipinga gute. Ni hahandi twagarutse tuvuga tuti iyo utindanye n'umuntu adashaka kuba ari kumwe nawe usanga n'ubundi cyo umushaka mutakibona. Rero nka ekipi z'ubucuruzi, nka ekipi z'ikigomba kumukuramo, niyo mpamvu mbona iri kumurekura cyane kabisa. Hanyuma rero nahoze mbona witwa Randal Koromo ndetse na Goncalo Ramos nkuko ikinyamakuru Le Parisien kibitangaza, bose bari kuri liste y'ikipe ya Atletico de Madrid bashaka umusimbura wa Alvaro Morata. Mwabonye ko bayitega Papa Atletico ku musore witwa Artem Dovbyk wagiye mu ikipe ya AS Roma. Irimira rwose amarira yo kwanika. Nabonye witwa Artem Dovbyk arimo aragera i Roma amasaha make rwose agakoze ku kimwe cy'ubuzima. Ubu rero batize ko nosiri bombi b'ikipe ya Peje kwa bakuramo umwe hagati ya Koromo ndetse na Goncalo. Bivuze ngo still bakeneye umwataka. Wa mwataka aracyakenewe cyane. Amahirwe menshi ku muntu bita Victor Osimhen. Ngo ninde rero baza kuza kuba bafata. Yaba ari deal nziza, ariko wabona wose muri aba kuko urumva Morata yaramaze kugira imyaka yegeye hejuru, of course cyo ni kimwe. Baramutse babonye Victor Osimhen cyangwa bakabona Randal Koromo wandi cyangwa se Goncalo Ramos, bose ni munsi y'imyaka 25 abo. Ni Paris Saint-Germain. Oya ni kuvuga mu gihe yajya muri Paris Saint-Germain nubwo nge mbona hano cyarusha bari abagenzi be cyane. Yego. Bakazana yaba Goncalo cyangwa se Koromo akajya muri Atletico gusimbuza umwe muri abo ngabo kamusimbuza Morata. Ni operation nziza ko umukinnyi wagura cyambere ni bato yaza yagukundira ukazana mucuruzo ukamuryamo n'andi mafaranga ko aracyafite imyaka yo gutera. Urumva icyo ni kimwe, kandi nabakinnyi bagerageje kutwereka ishusho yuko bashoboka nka Goncalo Ramos yari yabitweretse muri Benfica niba nibeshye cyane. Uyu Koromo yaragerageje kwisobanura nawe mu Budage, ariko muri Peje bose nta numwe. Ariko muri Peje bose ntabwo baramatch expectations z'igikosto ba. Gusa ku myaka yabo ntabwo twabaheba. Muri championnat Espagne ni championnat mu by'ukuri itagira igitutu cyinshi bitewe wenda n'amafaranga equipe ya Atletico de Madrid itanga cyangwa se iby'umutoza bayifuza. Mbona bano umwe muri baramutse agiye ntago byaba ari bibi, byanahura cyane. Hanyuma rero kuri Victor Osimhen tumukomuzaho nawe gatoya, umu agent mu kanya gato rwose amaze guhakana ndetse no gukuraho ibinyoma byose byari byazamutse mu masaha ya kare cyane n'umunsi bivuga ko ikipe ya Chelsea ifuza ko yamutwara ku ntizanyo. Ni umujinya mwinshi cyane yihanukiriye. Yavuze ati stop those fake news. Murekera aho ngaho makuru y'ibihuha, ntago Victor azagendera ku ntizanyo, azagurishwa. Dore ngaye biraturuka kuri equipe ya yiwe. Ahanini ahanini itarashakaga kumurekura, hanyuma kandi amafaranga imwifuzamo ikaba itarayabona. Ubwo wenda niho byahere bavuga bati aho kugira ngo agume yarayatizwa. Ariko ku mahirwe menshi cyangwa se nkuko tumaze iminsi tubigarukaho, uno musore arajya mu Bufaransa, ashobora kujya muri Paris. Nimba twatangiye kumva ni makuru avuga ko hagati ya Randal Koromo na Goncalo Ramos bishobora guhita byo. Ikipe ya Juventus de Turin mu gihugu cy'Ubutaliyani iritegura rwose kuza gutanga bid ya miliyoni 35 ndetse na miliyoni 10 z'ama add-ons ku musore Karim Adeyemi mu ikipe ya Borussia Dortmund. Nge mbona ko wenda umunota umwe mwese nge sinzi uko mbibona, ariko mbona ko Dortmund ite nuko nyizi irihusha umwana amafaranga kuzagendera amafaranga menshi cyane. Karim Adeyemi umwe mu bana bagize season nziza. Gusa biza bisanga yuko uyu mudage ubwe ku giti cye n'uri gupushinga kuba yasohoka Dortmund yifuza kuba yamugumana. Gusa nye personally irahomye. Yego.